Mekru semangat rahmat ilahun puja gerapun yang maha suci dari Jakarta kuah ugampong kemenjak kunjung bang betong TV kan le berita rap setengah don lebo panton lon kagu beot gaki awai gepega mepegot anjong mandung ke menghoi ke menseleksi seluruh Aceh menghadu panton kun TV betong mengajut meriu lawan gopnyan secara langsung termasuk ulun undangan gebi yu lawan gopnyan secara langsung termasuk ulun undangan gebi dilege pega masa awai pon ngon TV betong hanapu uji deketok dada gasalam panton nyo aneng agam benaka duri sampa gepesan amanah kelon ba TV betong yu meruno seni sampa hurelon gelake kalon singoh yu petron manga diduri timang cot uro lupi asolon ku dengo panton bang budong TV wate ge asa sampai denger rencong oh ku langsung bade peladi wate ge asa sampai denger rencong oh ku langsung bade peladi Mehoga gata cut bang TV lon pakan kamu som Munyona nyali kalego lupa pantun dari lon galong mesion gebalah rawi Menyohan lebek hat raya mong berdoa adun lon Jebeot gaki menyomantong gatamu pantun heboh pantun lon balah hekali baru seimbang tanya mepantun balasan kelon gulebo gebi para pendengar pencinta pantun simak dari pon habalun rawi para pendengar pencinta pantun simak dari pon habalun rawi jut mangatmu pat urangon ujung secara jujur gedong kejuri leng lake mea bawa rekawom bekna tersinggung habalun rawi kemeng jauh bat ke TV bedong jerepuleh cugong kaya Pak Bibi rakyat hat pade basang ujun ron kan lemu sambung siaran TV mungkin pemancar kurung got lambong kapan donlon tan dipeduli bacut lon pega kisah awai pun tu
dong TV pun ledro mengkongsi Bacut lon pega kisah awai pun tu dong TV pun ledro mengkongsi Putra Bayhaki tanom saham pun siaran langsung di dalam TV bang bedong CP saham gepedron di mesyuhu pun Putra Bayhaki Ludo TV nyan megah galambong konslet bau kabicah konsi pemancar ludo lambung geresmi bapon pemancar TV Habis gepakat yang ahli pantun kenan gabung bak stasiun TV troh alu bili Kudeh dirawon yang jid mepantun mandum digaji Troh alu bili kudeh dirawon yang jid mepantun mandum digaji Pegot rencana melawan pantun kemeng lawan lon yang abang TV galom lelangka lon surah pantun abang TV lon gadoh kendali tan le siaran kasedengodon antena lambung kadibalei bacut lon pega babang TV lon awai lampantun pegah drolaki Pakan berubah jino adun lon babalah pantun kalage banci mangat meriah kisah lompantun BBO bedong yutron kembali Mangat meriah kisah lempantun BBO bedong yutron kembali Mangat searah sambung menyambung nyobang TV lon Mentong tat bayi mentong pajadat gatamu pantun Dengo abalon bek pedun gengsi Nyotanya seni tarawi pantun nasopan santun Bukan emosi kibanta pegah dro TV yang lambung Saboh pantun galom tarawi Kayu bagure dileba ulon baru dengon lon Han eka upi jino ulon pre balasan kelon heboh pantun lon balaham meri jino ulon pre balasan kelon heboh pantun lon balah bemeri Kisah sejarah balah lampantun sebacut banglon Pegah dro ali menyogolom dro balasan pantun Getok juga dong pemancar TV Bungkoh jubah jejek wawu gampong Cok modal balon Ngendok kebiri pelara kameng Kadang na untung
model nyan pantun cit hana mukri baru lebare jedule pantun abeda kepong begah dro ali bele singongo tanyong burelon busopan santun tanyolang seni bele singongo tanyong burelon busopan santun tanyolang seni mantong tat paja nyorusan pantun ibarat tepung taramah ngon tan lebahan di dalam pantun sabekun kulon dendang pribadi munyohana lebahan pantun jakeno balon cok saboh buni olon horomat bacut ku sanjung cut bang TV lon kalupa diri hana katedro nyan ku tes lelon ku enam cara museni aku johade kala ke jantung sang adun lon sidro yang ali aku johade kala ke jantung sang adun lon sidro yang ahli oleh kasih pak kala ke singgong sang-sangnya ulon tan harga diri golong ku cupat baru ku gulung sengat panyot lon banti kohongon mi ibarat lintah taple ibakong menan kengon lon bang betong TV menyogoh mupat urang ngon ujong hana kue lon lam bidang seni benane tupu bang TV lon menyohan eden jebeot kaki kalah ngon menang kon rusan balon tanyong penonton pencinta seni kalah ngon menang kon rusan balon tanyong penonton pencinta seni lage gepegah masa awai pon tanyong pantun jin maju seni jin mangat mepat adat ngon hukum betakeun pantun asai bak bibi adat budaya tanyo pemepom bejuta petron bagenerasi belena singo pegah don puron karang pantun yang namu arti bejedi contoh leware kawom tanyo mepantun memangnya seni bena faedah habata susun bemeho ujung habata rawi bena faedah habata susun bemeho ujung habata rawi be asai kana tatule pantun hababa ujung upat ngon caci menyo budaya gada goh mepom kuliah banglon bak kampus isi
Institut Seni Indonesia Banglon Gedong Meledo Jemu pom seni kaset ke Jino Beringat balon supaya pom nyancut bang TV Tetap ulon pre balasan pandon lego dari lon Balah bang TV terima kasih Mandum pendukung kritik kelon saran bergebi Terima kasih mandum pendukung kritik kelon saran bergebi Haba peruno naknyo dari lon bena tersinggung Mudangon mudi kujo ubat lang Ke ane mi kampung Jit bagah pom cara lam seni Bele meulang habatan santon pesan dari lon Kecut bang TV lon lake mea Uram ngen ujung bena tersinggung saran yang lon bi Hana citu waringun kawon serta pengunjung Mengabenebi manyang selawa Megatat lambung jalan etron linggong meputih Manyang selawa megatat lambung jalan etron linggong meputih Ngon insyaallah singota sambo Penggemar pantun sabar menang